Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukele emakhaya ke njoba sasikhulumile ukuthi makutholakala ithuba kunokusho okugayiwe okunamandla sizovela lewindini lasemsakazweni sizokuveza ukuthi hayi nako ukusha esigayile nako ukusha esibuye nako makuthi sijubalele sahamba sakwezinye inkunzi ezingaphezulu kwethu ngoba leminyangeni kunjalo uthi uyinkunzi kodwa kube kunenkunzi ezingaphezulu kwakho kusho kuthiwa kwesihlakaniphe esijana nazo le inkunzi esihamba kuzona nazo khona ezinye inkunzi ezikhothama kuzona kodwa ke lezi sesikhuluma ngazi lezi ezingale mase weqile soweqa umngcele nazo khona inkunzi ezinye abakhothama kuzona nabo masifika kubona umuzwa naye kunendoda lekhuluma ngayo njalo ukuthi hayi naye khona la ingane khona naye khona la khuliswa khona sike sizweke abanye ke ngeke sabasho besibona bayizinkunzi ayikho into ebahlulayo le minyangeni uhlezi uzoba nenkunzi ezoba ngaphezulu kwakho ngokolwazi kuyakhulwa futhi njalo le minyangeni ukuthi uyayazi into qhamuka omunye athi hayi lo nto kuleyo njoba wena uthi ihlanganiswa kanjalo nosibani uyangena qhamuka omunye athi hayi uyadlala madala lapho novuka lo isihlahla uyangena phela wena lo isiqwaga kakhulu makusukunyiswa lamathambo nalovuko keqele lo umalibeni nawe uyangena izo zozimoke kubhekwana nazo lebinyangeni bayazi ababe lapho ukuthi ukhalo lude kakhulu la kunyuka imango nentaba ukuthi uyiqile lezikhothe emhlana hayi ubona ukuthi bengithi nginkunzi kanti kunenkunzi enje inkunzi ke azinakekile ngeke ubone sikhuluma kakhulu azinayo airtime kakhulu emlomeni kodwa nje ubona ngokuthi kugaywe uyizwe nalo limini songcweka nawo ukuthi hayi inkunzi endala le bekade inethwa zimvula ivuthiwe gayi yilo zozimoke ekubhekwana nazo leminyangeni bayazi abelapha babukeli ke emakhaya ngeke sande kakhulu nasi nikaze nibe nokusola ukuthi sikhuluma kakhulu nazi induku phambi kwami engiyiphethe la nasi sigangi la sisifake kule hloniphiso lesi esiphicaphiciwe lesi le nduku le umuntu ofuna uganga kule nsuku sithe asike sigange ke ngcwekwe siyangcweka nje kule nsuku le nyanga le inyanga yokuthi sikhipha le nduku zokungcweka zokuvika kodwa ke lokungcweka lokhu okuhlambulukile hayi lokhu ukuthakatha sikufuni la ekhaya samsani thina nokuthakatha ukuthi ukuthakatha ukubulala umuntu ongenzile lutho siphethe induku ezisigangi la makuthiwa uqashile emzini womuntu noma uqashile emzini thize noma khona umuntu okugadisa umuzi wakhe wathi hayi lo muzi ngicela ugade lo muzi wami mhlawumbe uhlala phesheya mhlawumbe uhlala eCape Town mhlawumbe uhlala eJoburg mhlawumbe uhlala kwezinye izindawo so neminyaka lo muntu ekugadisa lo muzi yambotha ukwenza umalayisha wakhe lo muntu ayikho into akuzuzisa yona uyaxhaphaza mhlawumbe akakhokheli ukukhokhela ngale glossa lokuthumelela iglossa nje xesha ukudla nje ukwenza umalayisha ufuna ukudla lo muzi manje kubo wakho yabo uthi siganga lapho ngendlela ehlambulukile akukho kubi esikwenzayo nje ngobuthakathi ushuthi wena uyapheka ukuthi lo muntu uyaqhaphaza usufuna ukudla manje lo muzi kubo wakho le nduku ke ibhekene nalozo zimo enjalo mathiwa ufuna ukudla lo muzi uthathe kubo wakho le nduku ke siyakunika yona uyigqibe kulezi ndawo esisuke sikutshele zona kulamakhona lo muzi ukhulume lokukhuluma lokho khona nomunye umuntu ophuzayo phakathi nobusuku ngo12 noma 1 umgodi kube khona into esithi zithenge indwange ezithize kodwa engeke sazisho ezifakwa ezigoqwa ngalelinye ikhubalo phalazela kuzona ukhulumeke ukuthi leli khaya ke madoda ngifuna kubelama usibani banangaphinda libeke la akhathalelwe inhliziyo omecamanga lo muzi lo muzi lo soyawudla ke kubo wakho ngoba kabasiphinda libeke umvale futhi ukuthi angabaphinda ngifonele futhi uyakwazi ukudla kanjalo noma thiwa umuzi umqasho kunamakotishi noma nje kunama room wena bawenze mhlambe le nduna ukuthi wena okoleka imali noma ungayona induna kodwa uyabona ukuthi hayi la sengihlala isikhathi eside
sengifuna ukuyidla le ndawo kube yami. Ungawazi ukubenza ubuqili bokuthi le ndawo uyidle. Khona thina indlela esingatshela ukuthi yenza kanjani ukuthi lo mnikazi lo wazo lezi indla angabaphinda libeke la. Sekuwena ke makuphela inyanga sokhangeza imali kubona lapha. Bayilethe kuwena. Wena umvale nje ukuthi angaphinda libeke, umvale nokuthi angafoni. Methu ucamanga lento kube bukhuni, methu ucamanga le ndawo kube nesimo esikabi ngathi kunesimo esizokwehla kuyena azadikile akushiye phansi indaba yale ndawo. So uyayidla ke le ndawo. So ushintsha nale mithetho la yakhe leso kuwena kwirentwa kuwena. Usuyawina baningi abanye abakubafike la. Kodwa akabakubafike kabemizi. Uthothi laba abagadisa imizi khona nje abasibukayo manje la. The Windini nasemsakazweni abahlala emizini. Khona nje abasanda ukufika la abayiteam basebenza ka Transnet abafika nje beyiteam ubona bebeqashe nje umusi. Bawudla ke bawudla bebaningi. Wangadliwa wena bafika nje bebaningi bathi hayi bacela ukuthi ngibenzele lento savuthela ke ngendlela esavuthela ngayo. Kodwa leli khaya sekuyilabo ukuthi bahlala baningi unamaroom amaningi. Iyona ke induku engithe nginilethele yona osukwini la namhlanje sizonibonisa ukuthi hayi kule nyanga sikisetha hayi ake ngcwekwe. Ngale kwafika kuthiwa uyalashwa la. Hayi siyalapha la ekhaya siyaphilisa. Ke kufike nezokuvika. Ukuthi ukuvika ke kusho njalo kuthi ukungcweka ke kufikiswa induku ke yokuganga, induku zokuganga lesi. Kodwa ukuganga okuhlambulukile ofuna ukuthi uzuze umuntu othola ukuthi beqhaphaza noma kuthi umuntu oqashile isitolo sakhe. So ufuna manje ukusidla lesitolo kube sakho. Uyakwazi futhi ukuyigangisa lento. Ukwenze lokho. Noma kuthi uhlala eplazini, indoda eneplazi kuhlalise la ikulethele igrosa ikuholeli kubusisa inkomo la umalayisha wakhona. So ufuna manje ukuthi ulidle leplazi kube lakho. Siyakuvuthelela. Manje ngeke sizibali izinto esizifakela, sifaka into ezibukhuni kakhulu eziwusizi kakhulu bazathuka abantu. Bazathuka ukuthi hey le ndoda kanti njani. Kodwa hayi izinto ezijule ngalendlela le ejule kakhulu izinto ngezizigangi. Zokuvala nje ukuthi ubaleke ukhweshe kakhulu uma ucamanga ukuza into enjengoduka nezwe lesuke sikuhlaba ngayo la ukuthi ungabe usacamanga. Bawuthi ufuna ukuyiwina lento kube yakho le ndawo sokuhleli kuyona. Enye induku esiniphathele yona nansi kwethiwe sihlobo manje. Izulu liyaduma kakhulu kwezinye indawo ke izulu badlala ngalo kakhulu. Abantu bangapha kakhulu eEastern Cape basingabala nje indawo eziningi kakhulu abadlala ngalo izulu kakhulu. Ngapha ke enyakatho nakhona kukhona lokho kodwa kakhulu ingapha eEastern Cape labaganga khona kakhulu. Le nduku le makuduma izulu noma nilibona ukuthi liyahloma liza ngamandla. Nisenihleli seniphelele endlini. Uyakhehula uququde. Mesukuza ukuseka kubabela. Ukugwinya okunye ukukhwife ukugcoba ekhanda nasebusweni ukuphonse phansi nombani ukuthatha phansi. Akuvumelekile ukuthi unike lo. Ayithathe esandleni kuwena. Ukuphosa phansi ukujikijela usiyathatha na. Uyaququda. Lento le inemfihlo enzima kakhulu. Makuthiwa khona unimemeza ngezulu noma unithumela ngezulu singafika lithi liyangena lijike esakweni lobi phambi komnyango libone le. Jika lento ibuyele emumva lento esukuthi izonishaya izonenga. Isigangi kakhulu lempande ngeke ize ngisho ukuthi impande yani kwaphela lolu hlelo sibukwa la izinyanga ezivuthiwe ezinokhakhalo uqinile ezibona into ziyibuka ngehlo. Ezinye zizothatha amashadi zisho ukuthi sibanibani sifanekise isigangi kakhulu lokho uyakhlephula ngezinye uququde. Soyakhwifa ezandleni bese ukuza ukuthi kuyakubabela uqala ukufile eqala ukuthi soyayizwa le test yakho. Soyakhwifa ke ebusweni ugcoba nasekhaya. Lenye insile esala emlomeni ugwinye. Sokuphosa phansi ukuphose kwasakulahla ungakubeki ngendlela ukuthi ngingathi unika umuntu ukuphose kwasakulahla. Yila kuthukuthela khona ke kuvuke kupoke ke kunivikele kulesimo enisuke nibhekene nazo. Enye induku enginiphathele yona la ephakathi nendawo enye induku le kuyashukuzwa lokho. Njalo nikubona nje kunoketshezi la ngaphasi olukhona uyakushukuza kunemfihlo lapho kuyaphuzwa khona. Ulaba abanezinkinga ukuvalekelwa imithambo nalabane inkinga othothi inhliziyo yakhe ukayizwa ishaya ngamandla ebusuku ezokushisa
kuyaphuzwa lokho, kuyakushukuza nje, uthele nje noma into engangithi ispoon uphuze, kuvula lemithambo, kuklina negazi, ukuthi umzimba wakho ubuhlungu kusekuseni, unepain enkulu engathi ushayiwe. Iyona ke induku-ke le esiza kulozo zimo ezinjalo. Uyaphuza i-teaspoon ekseni njalo ngosuku, i-teaspoon, so uphuza amanzi kakhulu, kuyasiza kakhulu. Nalabo abanenyawo ezishisa uthi inyawo zakho uzwa zishise ngathi umlilo esikhaleni, engazi ukuthi kwenze njani. Nomunye uthi nale mizwa yakhe ayisaphefumi kahle, akasakwazi ukuthi mesondela kumama, noma athi mebuka umama nje esekusondela izikhathi zokuthi awuncele umbele, hawu le nduku yakhe ayijabula ukuthi yenami ukuthi phela nangu umama usekeduze, sewoze kusondela umama kuyimanxa iqala i-connector. Iyona ke le nduku-ke sigangile ukuthi umbheka manje seliyaphakama ipayipi liyakhombisa ukuthi hayi sekwenakele naye impi kuhlasela. Isiza kulozo zimo enjalo, ingakho sithi mase uyishayile kumele uzwane namanzi futhi lawa umpompi, engathi ungaphuza nje kakhulu amanzi mase sewuyishayile ekseni. Wena ke mini sewumele lamanzi akho waphuza impela, ungasabi ukuwaphuza. Ungaphuza mhlambe amanzi angango-1 liter ngosuku. Induku-ke ebasize kakhulu abaningi, ingakho soyiveza khona abasizile bayincoma kakhulu. Kade befika phansi kwale ekhaya sifike sibazwe sithi awuthathe le nduku mebeke umuntu isimo sakhe ukuthi nginenkinga mkhulu kanje kanje, sithi hayi uthathe le nduku uhambe nayo, uzolushaya i-teaspoon njalo ngelanga. Ibalekelele kakhulu, ingakho sithi asoyiveza le windini lasemsakazweni ukuthi abanalezi inkinga lezi esizibalini, nalabo thola ukuthi uyavuka ekseni ushawe ikhanda liphuma ngamehlo, usenjalo sehleze nebhokisi lama-grandpa, kumele wona manje kuyimanxa kudamba le ikhanda manje emsebenzini. Iyalekelela kakhulu kulezo zimo ezinjalo. Babukeli-ke emakhaya, nezinye-ke izinto-ke ezinazo la, ama-ulcer siyawalapha kakhulu, bayancoma abantu kakhulu. Umhlume siyawulapha kakhulu phakathi kwaleli ikhaya, labo uthothi uthi uye etoilet uyasula la ukuzozo sebona igazi elincane, nalabo abanye uthothi uphumele inyama lezi okuzozo ngemuva, siyilapha kakhulu umhlume lo. Abaphethwe ama-ulcer laba thothi meqeda ukudla kushisa kakhulu lezi asikova induku zawo, ama-ulcer zikhona kakhulu, sigayile kakhulu. Kuningi kwahlukahlukene, singabalela zelishone manje yoba sivelele wendini lasemsakazweni ke ekseni manje sekukhona nabantu abakhona leminyanga efa sibhekane nabo, bangaze balwe nathi bathi asibanakile sibhizi lemsakazweni. Sisacela ifone number zayibona nje yagijima le screenini, makhona into ejulile ofuna uyikhuluma ehambisana nezimali phakathi, maningi amaqili akhankasile kakhulu. Sicela wenze i-video call mathi ufuna ukukhuluma ngezizimali. Okunye sicela ukusho la ekhaya moza la ekhaya kubhukhwa ngemali. Imali nje yilabo abadlalayo labo kuthi hayi faka imali kuyabhukhwa, la bhukhwa ngone ezimakethe la. Kubhukhwa ngemali umdlalo. La nje bofuna ukuza uyafona usho ukuthi ngicela ukuza, sesiyabuza iluphi usuku oluzwana nawe, sicela ufikeke khehla ngosuku oluthize. Ngeke uze sikhuluma ngemali ukuthi hayi faka imali yokubhukha, asudlali lo mdlalo lo. Yiloko esicela ukusho babukele emakhaya. No Facebook, lo muntu ogcwele lapha ku Facebook uthi uyingimina angimina, Facebook anginaso isikhathi somdlalo mina, no TikTok anginawo. Isikhathi enginaso nje sokuvela la emsakazweni la noma ningibona, isona isikhathi enginaso leso. Makube njalo.